Welcome to Musran channel. Please share, like, and subscribe. Hai perlok ni penias ngop hai pi season 4 sya kini Musran channel. The kendian ngadon ban peni sepi sya phang ka shnog Rangphlang bat kumcuru sya kini gilong giberan sya jan jo kana shnog Rangphlang. Te menta tung ni lai balik pek ngangan ni lam ifi. Te kane kate garwe jong ka shnog Rangphlang kaba cuirap lang ba kakit kaba nado ba kila don ya kane garwe kila khamsu ba kila kham aram kakit kai ni kakit sensar bat kiwe te kane kala yarap sibon ya shnog Rangphlang.
berhendai cune ulom badan hacan shnog Rangphlang baki cukhot o mau kala pek keno kecing he bat keno kecing cirong jong bat keno kecing itynnad jong tem ta to ngnyek lek ban keu cirong jong ne ulom tementang la sedang poi clear ubaki khot mau kala tungin ya baik kadang la poi setai pat kham sejrong mentang sedang poh clear cune ulum bagi khot mau kala te kidon kini kimau ki berhendai kibo nimla bantip nak daun ayu bagi bo ini mau te ni pai ya kecil itynnad jong kini gilom ke bang layok ban ring na bekuduk cune ulum kan lo kecil itynnad jong kini gilom ki badan sesiliang cune ulum
tena ne ulom yo i sipun ba kilom baki khot mau oh bakla baki khot kalai lom bat kumcur baki khot kalai muyong bat kumcur baki khot ke mau blang bat kumcuru ulom badon sapang salai engkot bat kumcuru badon salai cirhong sibun ba kilom ki bangi ngimla bantip bangi ngimla bancer geteng ikini kilom ki pala banyi nalor cune ulom Blei sibon sisen pila page ikon video ya pi be sibon ba ciduna ya se kebangin pala ban ringlut sepang chung kini gilom dala dapi kuwa ban yoi sungba ba pin komen bangin la ban pen i pat ka pat video ya kini gilom mat kumcuk ru ya kawa lan ka ksai ke badan sechan jong ka shnog te Blei sibon lada itynnad ya kini video sungba share like but subscribe Blei sibon saya kendok pan kawai pat